Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga aho mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi ni mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha ubu nabo dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero uti tuzoraba neza noneho ntibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza arake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hipa abantu bakicwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura Neva atuzatuvyoroga natwe tuzamuvyoroga abarundi ntitwiteguye gupfa nk'ihene cyangwa kwiruka nk'uko abanyekongo byagenze kuva na kera ku bw'abami Burundi ntibujya butsindwa n'u Rwanda gusa bajya bavuga ngo burya si buno mu minsi ishize perezida w'u Burundi nyiricubahiro General Evariste Ndayishimiye yumvikanye yiko mu Rwanda nawe rutunga gatoki avuga ko ari rwo ntandaro y'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe abwiye abahagarariye ibihugu na za guverinoma mu Burundi ko u Rwanda ruri gutegura guhungabanya umutekano w'u Burundi ariko u Rwanda rurabihakana. Hadaciye kabiri ku munsi w'ejo ubwo yari mu baturage mu gikorwa kidafite aho gihuriye n'intambara zo mu karere yongeye kumvikana avuga ko uzamuvyoroka nawe azamuvyoroka kandi ko nyine abarundi batiteguye gupfa nk'ihene cyangwa kwiruka nk'uko byagendekeye abanyekongo. Yongera kwibutsa abaturage be ko no mu mateka kuva kera Burundi butajya butsindwa n'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi wari kumwe n'umugore we ahatangiwe ibyo biribwa wari muri zone za Kigoma na Kigina muri komine Bugabira yasabye abaturage kutarya umugondorajosi. Ati mbibabwire ntimurye ngo musinzire umugondorajosi. Guverineri cyangwa se Buramatari yababwiye ko umuturanyi mubi murabizi ko aduhigira namaze kumumenyesha ko uzadukubita natwe tuzamukubita we mwiteguye nimugire ubwoba bariya turaziranye. Perezida Ndayishimiye yavugiye iri jambo hafi y'akarere ka Bugesera agira ati kuva ku butegetsi bwa Cyami u Rwanda ntirwigeze rutunesha hatubo ntibadushobora hano murabizi mubibutse izina ryo ku Kirundo muzabibutse muti murabizi ku Kirundo aho byavuye ati rero tuzareba neza. Yakomeje agira ati noneho simwe mwenyine Kirundo twese n'uw'Inyanza Lake hafi ya Tanzania ureba Kigoma azaba ara twese abarundi twese nituzemera gupfa nk'abanyekongo abagabo bakicwa nk'ihene uko nyine hari abantu b'abagabo bakicwa bakanuye. Perezida Evariste Ndayishimiye harutse kubwira abahagarariye ibihugu byabo ibujumbura uko u Rwanda rushaka gutera Burundi. Ibi abivuze mu gihe atagaragaye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba no muri Afurika y'Amajyepfo igamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo n'akarere muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje intumwa kimwe n'inshuti ye Perezida Antoine Felix Tshisekedi wari ukurikiye iyo nama akoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwa video. Burundi bufite ingabo muri Kongo zifasha za Kongo Kinshasa guhangana n'umutwe wa AFC M23 aho abasirikare b'u Burundi barigoma muri Kivu ya ruguru bakubiswe inshuro bagahongera muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kurwana ngo Bukavu idafatwa na M23 cyane ko uyu mujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubu ntiracisha make iracyakomeje kandi irakomeye. Ibi biri kuba ndetse ari nako igira ingaruka ku Rwanda nk'ubwo kuri wa gatandatu ku itariki ya 8 Gashyantare 2025 mwumvishe inkuru y'isasu ryaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihitana umuturage mu karere ka Rusizi. Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru cya Kigali Today uyu muturage witwa Rwabukwisi yari arimo ahinga ku nkengero z'umupaka w'u Rwanda na Kongo umurenge wa Nzahaha ariko kubera amasasu yari arimo avugira hafi aho kuruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ava mu mirima arataha kimwe n'umugore we. Abari aho baragize bata amasasu yaravuze aho yari mahinga n'umugore we maze barahunga ariko isasu rifata umugabo. Abandi bavuga ku isasu ryahitanye Rwabukwisi ryari rirashwe ku bindiro by'ingabo z'u Rwanda biri hafi aho. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Alfred Habimana icyo gihe yaragize ati isasu ryarasiwe muri Kongo ryamusanze mu Rwanda yitura hasi abamusanze aryamye bamujyanye kwa muganga basanga yarashwe mu gituza. Biteganyijwe ko Rwabukwisi aza gushyingurwa kuri 12 Gashyantare. Visi Meya yaragize ati Rwabukwisi yarasanzwe ari umuturage utishoboye umuryango we urimo gukorana n'akarere kugira ngo ashyingurwe kandi guteganya ko azashyingurwa ubwo nyine n'uyu munsi. Uyu muyobozi agira inama abaturage kwitwararika
mu gihe bumvise amasaso bakikinga hadashobora kubageraho. Mu gihe abatuye Bukavu bafite ubwoba bw'intambara irimo isatiriye umujyi batuyemo, Habimana avuga ko ubuzima bukomeje kandi abaturage bakomeje ubuhahirane. Gusa ku rundi ruhande umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko udashobora gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibisasu bihari bitaraturitswa n'inzira y'indege yangiritse. Ni ubutumwa bwatanzwe n'umuvugizi wayo mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka kuri wa 11 Gashyantare 2025 nyuma y'iminsi 3 abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC basabye ko gifungurwa kugira ngo gikorerweho ubutabazi. Bwana Lawrence Kanyuka yagize ati ibibazo tekinike birimo ibiturika bitaturikijwe n'inzira y'indege yangiritse byabaye imbogamizi yo gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Abakuru b'ibihugu bya East African Community na SADC kandi basabye M23 gufungura imihanda minini irimo wa Goma Bunagana, Goma Rubero n'inzira mu kiyaga cya Kivu ihuza umujyi wa Goma n'uwa Bukavu. Umuvugizi wa M23 yasubije ko iyi mihanda yose ndetse n'inzira zo mu mazi zifunguye, asaba ingabo za SADC ziri muri Kongo gukoresha inzira zihari zisubira mu bihugu byabo. Kanyuka yatangaje ko M23 ishima imyanzuro yafatiwe muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu, cyane cyane ibiganiro bya politiki hagati yayo na leta ya Kongo, gusa ngo M23 igomba kugira uruhare mu biganiro n'uburyo bizashyirwa mu bikorwa. Yibukije ko ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa Gashyantare M23 yatangaje agahenge ariko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zari ziri gutegura ibitero ku baturage bari mu bice igenzura birimo Nyabimbwe na centre ya Kare. Yatanze umuburo ko M23 izabisubiza inyuma. Uyu muvugizi kandi yanatangaje ko n'ibingabo za SADC n'iz'u Burundi zishaka ko burasirazuba bwa Kongo bubona amahoro zigomba kubahiriza imyanzuro y'abakuru b'ibihugu bya SADC na East African Community zigataha. Kuva mu myaka ishize abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ikinyarwanda bakunze kwibasirwa n'ihohoterwa, bakicwa, imitungo yabo ikangizwa kandi badafite uwo batakira bikarangira baririra mu myotsi. Ibi byakozwe cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho ibi bikorwa bigirwamo uruhare n'ingabo za leta bikagera ubwo abanyamurenge bashimangira ko bari gukorerwa jenoside. Nubwo bimeze bityo ku ruhande rwa M23 ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye indege ziva mu Rwanda mu kirere cyayo no ku butaka bwayo, risobanura ko ngari ingamba z'umutekano. Urwego rwa Kongo rushinzwe indege za gisivili rwagize ruti indege za gisivili cyangwa za leta zanditse mu Rwanda cyangwa se ahandi ariko zikorera mu Rwanda zaciwe mu kirere no ku butaka bwa Kongo kubera umutekano muke watewe n'intambara. Uru rwego rwafashe iki cyemezo mu gihe umubano w'ibihugu byombi ukomeje kuzamba bitewe n'imirwano ihanganishije ihuriro ry'ingabo za RDC n'umutwe witwaje intwaro ya M23 ugenzura umujyi wa Goma kuva ku itariki ya 27 Mutarama 2025. Muri 2022 leta ya Kongo ihagaritse amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu yari ifitanye n'u Rwanda, ihagarika ingendo z'indege za sosiyete ya Rwandair zakoreraga muri Kongo. Mbere y'iki cyemezo cyafashwe muri Gicurasi 2022, indege za Rwandair zagwaga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, icya Lubumbashi n'icyanjiri ikinshasa. Umuryango mpuzamahanga ushingiye ku ihame ryo kubana neza hagati y'ibihugu by'abaturanyi basabye leta ya Kongo n'iy'u Rwanda kuganira kugira ngo bashakire hamwe igisubizo kuri aya makimbirane. Ku rundi ruhande imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo 14 bapfiriye mu mirwano yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iracyari muri Uganda, gusa biteganyijwe ko ishobora gukurwa muri iki gihugu kuri wa 12 Gashyantare 2025. Biratangaje cyane. Aba basirikare barimo abahoze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo muri RDC, Sami DRC n'umuryango w'abibumbye MONUSCO bapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mujyi wa Sake n'uwa Goma. Nyuma y'iminsi myinshi imirambo yabo ibitswe mu kigo cya gisirikare giherereye mu mujyi wa Goma ku itariki ya 7 Gashyantare 2025 yavanywe muri Kongo n'umuryango w'abibumbye inyuzwa mu Rwanda mu muhanda wa Rubavu Musanze Cyanika. Ubwo imirambo yageraga muri Uganda yajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Mulago biherereye mu murwa mukuru Kampala. Aha niho yakorewe isuzuma kugira ngo hashimangirwe niba koko bararashwe. Umunyamakuru Michael Baleke ukorera ikinyamakuru cya SABC News cya Afurika y'Epfo muri Uganda yatangaje ko iyi mirambo yamaze kuvanwa mu bitaro bya Mulago yoherezwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe i Kampala. Nkuko Baleke yabisobanuye, iyi mirambo irabiri kumwe n'indi y'abasirikare babiri b'Abanyatanzania n'abandi babiri b'Abanyamalawi bapfiriye muri iyi mirwano, ikaba ariyo mpamvu indege ibanza kunyura muri ibi bihugu byombi kugira ngo ihase. Uyu yakomeje asobanura ko nyuma yo kugera muri Tanzania na Malawi, indege iza gukomezanya imirambo y'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo i Pretoria mu birindiro by'ingabo zirwanira mu kirere, aho biteganyijwe ko ihagera ku gicamunsi. Hari abasirikare ba Afurika y'Epfo babarirwa mu bihumbi bakiri mu kigo cya Bigoma, aho barindiwe umutekano n'abarwanyi ba M23. Ubuyobozi bw'uyu mutwe witwaje intwaro bwasabye gutaha bakirinda gukomeza kwijandika muri intambara.
Ikindi wamenya nuko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukurikiranye abandi basirikare 188 bahunze imirwano bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Imirwano aba basirikare bahunze yabereye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo birimo centre ya Karehe, Nyabimbwe ndetse na Kavumu. Igisirikare cya Kongo gikorera muri Kivu y'Amajyepfo cyari giherutse gufunga abandi basirikare 84 barimo 9 barashe abaturage 10 bakurikiranywe icyaha cyo kwica, gufata ku ngufu, gusahura ndetse no kwigumura. Mu gitondo cy'itariki ya 11 Gashyantare 2025 ku munsi w'ejo hafashwe abandi 8, umunsi urangira hafashwe 180. Muri rusange abasirikare bakurikiranyweho guhunga muri Kivu y'Amajyepfo ni 272. 92 bo batangiye kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Bukavu, abandi 180 baracyategereje kuburanishwa. Mu gihe muri Kongo hakomeje gushakishwa umuti wanyura mu biganiro ku mutekano muke muri iki gihugu, ishyaka UDPS rya Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryarwanyije gahunda ya Kiliziya Gatolika n'itorero ry'Abanglikani y'ibiganiro n'abanyekongo bavuga ari kumvikana ku ntambara y'ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa M23. Arikepiskopi Gatolika wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambogo ku itariki ya 9 Gashyantare 2025 ubwo yakomozaga kuri iyi gahunda yagaragaje ko leta ya Kongo ikwiye kwihutira kuganira na M23 kugira ngo bashakire ibisubizo ibibazo byatumye barwana. Cardinal Ambogo yasobanuye ko nibiba ngombwa abahagarariye Kiliziya Gatolika na Anglikani bazasanga M23 mu mujyi wa Goma, kandi ngo niyo yaba M23 iba ku kwezi bazayisangayo kuko icy'ingenzi ari amahoro. UDPS kuri wa 11 Gashyantare yatangaje ko imiryango ishingiye ku myemerere nka Kiliziya na Anglikani bidakwiye kwivanga mu bikorwa bya politiki, ahubwo bikwiye kwamamaza amahoro byubaha ubutegetsi. Yagize ati UDPS bar Tshisekedi iributsa ko amadini adafite umuhamagaro wo kujya muri gahunda za politike mu cyimbo cy'inzego za leta. Irasaba abayobozi b'amadini akorera mu gihugu gushyigikira ubutumwa bw'amahoro no kwishyira hamwe kw'abanyagihugu, ikiruta byose bakubaha n'ubuyobozi bwa leta bwemewe n'amategeko. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya nawe yatangaje ko nubwo Perezida Tshisekedi yakiriye abahagarariye aya madini atigeze abaho uburenganzira bwo gutangaza iyi gahunda. Ati rwose bari gutangaza gahunda yabo igamije kugera ku gihango cy'amahoro, ariko nta wayisobanura habe na Perezida wa Repubulika. Ibiganiro bigera ku mahoro byashyigikiwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community no Afurika y'Amajyepfo SADC ubwo bahuriraga Dar es Salaam ku itariki 8 Gashyantare 2025 bakahita banasaba ko imirwano n'ubushotoranyi bihagarara. None wowe ni intambara izarangira? Tubwire uko bitekereza muri comment. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi byiza ntahwema kugutegurira. Naho butaha.